ama sapinin tu ni la jong nam ngai lut na zan le ikal son now I movement wa lunggel kichi lo ho il che na the na dinga tu ni la jong avela ke lim kit the dinga zal ji win ichi platform a sem pio bridge o chunga yong ke pa tu se bin tu ta ting le ita bang phat phai pio pathian thang ba na pio din speaker ho guest speaker ho introduce bon masang bin tu masang chun the bridge mama hin Dr. Saylen ahin Pu Letkholun hin Chuleh Pugin za hin nakiki ho limin mi pi ho lung sa ina izan hampat su sul haba hi dong ta sa namin si chung chon na chun si ki ho lim na pa chun mi tam ta hi lung sa ina hi ti sai dam confusion hi apun be ta bang ngom kinin tu ni ha ai cho ta bang om ja chu I ki ho lim ki tu dei sa na ta bang hong ki gong hin chu ta ting le tu ma sang chun ik hậu liêm nào cho sort trên part 1 part 2 na no min part 1 hong ki upload jo hin part 2 nga la la mi omen abong kha chun the bridge si ke ma in ka phu do dan na ngai to ben ke ko man part 2 chunin thot loi na ti bin tu na ga sei do nom chu chi part 1 part 2 ho chu thot ngai lo hela tu na chi the bridge si subscribe na bola likes na bola hele part 1 chu na ngai chai ting la part 2 chu chi muna hung pe jing di chi chun thi tia thum le sang chun ichi the bridge thu lai gil sei khom na hi na mu jing thein na dingin the bridge si subscribe in bol le lang chola chuta ting le nangin aman jong ngai le phan te ita bang thu lai gil ki sei khom na hi aman jong hel le phan te tia na dei sa ho om jong nam hop ko ma chun subscribe bor sa de chun hon na ngai jing thei he ji chu itu mu chu mi zo se chunga thon ding thu hatcheh lo ho hi hatcheh na oma lung kitho ta ikal son diu hi atu pi pen he ja chu hi chi chu thu ma khai kan sei he kal han chun tu ni sa e pa pium ta in u Aaron Kipgen amai chom khat hi public domain ho na nan ham mu lo diu hin national media chom khat chun mo ven ho ki ho lim na hen ma in ham mu point tu ni sa ma tha ben ameli mo vin ki pa min pu Aaron ma sapinin lim na ka hin pi in tu ta ting le tu masanga ki ho lim na wa people's movement dinga hatah thul hang sa pa pang Pu Letkholun Suantak social activist jong hin ama jong tun hai la wa hong jawen ma jong analim ki no te phat dang chun I kheu lim tiong le su group ho phat mi pi masaji ben tu ni la awang hi khial kit diu he tu ni la hi ai pi le Pu Aaron nin lungning ta people's movement adinga advocates bol ho lunggel pa hi patan ni na ngai pion chau ta ting la nangin sidung ga yong chu respondent bo ding dei sa he tun Pu Letkholun ko ma I do no mo chu nasa ta in khat be chun pu Dr. Saylen to hiti chun debate in a bolovin chin debate na chun nangin hata in people's movement na focus in isa idano chu SoO ho thilbol hi people's movement hilou da na yong min ala do kit amo movement cha chomleng people's movement mi pi ho movement chu chomleng khat da na hi two divergent da na hi min ahin mo do in hi chia chu tu ni la hi mi tam tan su ho to chen mi pi chi khom lo hi tam te agel na yong min ai lo le tu cha na hi su group hon thilbol hi mi pi pan na lo ham te agel ho jong hi nangin nan hil che din dei omen chu ta ting le nang ma muda na hi people's movement iti pau hi ipi mong chu ham nangin ichi chu nan hil che ding hitun ama sapin nang phat kan pi Iti pa pu he jang ban to the bridge stand in tabang thu man tam ta sei khom thai na dinga platform nan do hi na ho chunga jong ki pa thu kan sei bana pu Aaron hin ama to ito khom ji ven ma chunga ki pa thu kan sei in ama people oriented thinking ta hin gong khet na pa na hi ama thu sei hoi kan ngai le people oriented ta hi in ama hin pu Saylen hin ama ni spokesperson ni nei kha wa
about the people interface ahung ki nei thea ai ho zo lunga ngai ponwa mani on a coolness maintain a ball pa kan na hele it's this itself is a change in the society na ti khat ni ka mo do thein amani chunga adi en puaran chunga ke pathu kan sen tun la he tun la kan saying hi koima noi sina jong ila lo dio hin aban to mi khat ki cha ji ajo sei lo ding yong hi po in aina nam pa hi ike tol pa hi lungel isu to ba hoi lai chu ipiti ham ai ma lungel pa chu e sei khom di pa chu ka dei zo in ama sa penin to pu ha jang in do pa chu in don bu jeng in kating hiche masang chun thilni hi clarify kan bol nomin kan ta lang nomin kha chu hi le Guwahati akona hin paning kating kuki zo CSO hole MLA hon kuki zo political spearhead bolding hi KNO UPF hi pe do anana yo hitai hizia chu KNO UPF chun kuki zo mi te represent bolding chu thaling se nei hi ti pa hi chemi zo sinop devin kata asanin na anin a chun su agreement 2025 sunga chun ana khalo nampi political settlement ding thu nampi political settlement ding thu khani anaki heng lunin chule ajam tia su hon hechipa chu UT demand an pi lo no wa hile chun hichi chu nampi political solution ding a hi ji chun amo chang se ding a hi poi ti jong hi mi zo si nop chi devin kata asanin chiteni kan ta lang masa nomin ahin la helaya ni khana Dr. Silento eki hon na wa kana sei banga chu hilain thil hi het them ding khat au me ka ti pa chu chi hi a hi in MHA hin ai hon asunga ai ho adinga political settlement lam kai spearhead bolding a thaling senai pi do wang wa chu MHA in deal in bol na pau hi ve tianga hi le chun asu le ami pi hi achom chomin deal ai bol ve ti pa ka sei nom hin na chi pa chu hin ka sei nom hin lai chun Guwahati ko na chun nampi political spearhead dinga chu KNO UPF pi do wang win government in su extension bol na dinga chu mi pi no na achoma an nge tho kit pa chu ga ve le han na KZC chu ke kuki zo kiloi khom na hi ji chun a in pi zo si kiloi khom na hi ji chun KZC statement pa chu na pi te ding mi pi langa pa na hon statement na pi dingu jo ting la chun su extension chu ki bolding it ta banga achom choma in deal pau chu ka sei no ma hin chu ana he them mutin na ai ho ki ka boina dinga ka sei pun mi na chom choma ai deal pau chu ka sei na hin to in KNO UPF in nampi representable chu MHA in okay ati theiding hi le chun su extension condition ho chun mi pi do si chu ai kan be kit ding ta chu na ai chu hinla to hi su sunga umon a condition dung ju wa amho condition dung ju ya government to ki hona nei dingo so let me pi hi it's agreement a chu panglo hi ji wa chu people's movement chu mi pi ni bol the hi ti pa chu helai pa chu kan sei khan nomin na pusai len chu khatwia chu ipi sayam tile su spearhead to PM spearhead chu achom choma achi a hi le chun KNO UPF chu CSO MLA zo sin political spearhead dinga tun do hitan izamtia spearhead adang angai cha ena tiule ke ho spearhead chu reject na bolu tina hi na tin na hechi chu exactly chu wang chu hi poin ake sei nom pa che pi ham tele mi pi hon demand achombi ai bolwa lampi choma iki heidiu tina hi pon MLA hon demand api lu na mi pi demand chu government henga chu alut noi tan date 13 nia chu na ki pawmin chu ho tok zovin PM pa hong pha chun an bolbin to chu MLA ho chu people's representative hi bin amhon government henga mi pi demand pa chu appeal while chun mi pi demand pa chu government henga thongtai ti na hin to chu ka sei no pa chu pi ham tile history ehon KNO UPF pa chu nampi spearhead dingin pido ajong lawan MH and deal ai bol na pa chu KNO UPF chu insurgent group to banga dilan bola mi pi pa chu choma dilan bol pa chu he thi khan the mutin hiji chun
amahon agreement dung chu ya talks an nei pau chu hon helanga people's movement a hi I dok boba I ta tiu I ke tho khom diu ti na pa chu hin achom choma chi ding chu a hi di poi ti na pa chu apu chi chu neo khat clarify kan bol in tin wa na to he jang okay to Pu Letkholun in hen sei chu ken ka sei chu su group atum hi pon mi pi atum hi pon a hi wangen government in ai deal da no hi chom ai deal be chom ai deal ji wa chu e ho ke ka la yong divide and rule policy mangcha ai mo e ho ka la thel bol tiang le e movement o hi ai ding ba lo thing lo ding he ti chu ke la dan hi hi chi ahin pu aronin ipina gelam lang khana kin ka muda na chu thiên lung sen na chu su group ho jong pau chom na tho he pau chom ka ti ting le a goal pa cho chom he upf a chom na hin ken of an chom an hin am hoi na ki gom bo be thiên lung sen cho mo jong hong keu to ke vin lungyal chom dei chom jong na hong keu to vin a chai na pau khan an tho bin chu pem ti le ut with legislature chita bang banga chu su group hon jong pau khan an tho vin mla hon jong pau khan hin KJC ong pau khan hi chu e bon chau chun hi chi song kol ma thum ho chun tu hin pau khan I tho vin hi chu pem ti le separate administration ti chu union territory with legislature ti chu tua hi bon chawa we speak the same language ti chu mi su group ma jong phat sa se hin mi tam tan jong hi ta chon la hin tua chu Pu Letkholun sai da na chon la government chun su group ho hi insurgent group ma an na hi jiu chun no hi abang kom le namang cha jivin mi pi ho ai ding banga sodo ding ho hi abang le na ho thru chun su thimin jin ai ding bang hin mi pi hi movement bo hin pan akila thei poi ti pa hi chu the way how MHA deal with su groups and the people hi chu nang ma mu dan le nang ma la dan ni phem lung se ta nang pat hin la na chu pa okay kati pai uezang misal Letkholun chiteng le the bridge part shot ta jawa chita bang kyo pom na inei ke jevin ai gong na wa chunga ki pa thu ka sein dam nei piwa sorry dam nei piwa pathin ka tham le tu dia topic chu ipiham discussion khat inei wa che a continue equal pai ta hung ki lo ding ai hizong le a topic a chun hung lut pai ngai ka ting to people's movement advocate kina bienta o Letkholun ain share to SO terms and conditions agreement chun mipi akan lo hin HG chun mipi chun people's movement aki bolte atin correct me if I'm wrong after say chakan saying hin HG chu hi le SO chun HG movement cho abol thei poi nati nam chi chu akichi khat chu ka head moment ani na chu idon masang chun people's movement hi advocate hin bol ho jang ki pa human joting la in say de win but a picture hi clear hi ngai thudo khaleni kan ni ding hi to hi movement hi May 3, 2023 achu hichi ahon separate administration movement hichi hi hung ki pana ilau ham or pathinen ipul pau khanga kona gamlei se to phading he piwa nam khadi hi nau kichi uma chondan kiwai hondan hausa system hichi ineva hichi achu separate administration kiwai hom sa hi now British administration ayong British day am ho vai ho na man cha ding ai ti wa inuk lo na wa pui ba te yong ichi
independence protect bol nading separate administration in a pau protect bol nading British term ke sat hin two he after India's independence movement he Kuki National Assembly khangi heaven abanen arm movement ahung ki patmani heaven Kichipa he chalai ki kapai ichi lo wa hele. To me it looks like to he movement he to ipat go dan wa approach ibol to kilo kan sein kichicho hi kati nei poi to ki say ho chu that's how I take it kichicho hi a hele in jo ting la ken hin don bon ing kati ya chu people's movement ikipau hi number 1 people's movement to EP kipat ding and end result EP sadi itiu ham he advocate involved in my tang kating dunia ko hospine HCP la kadin ani na cho ka say bangin separate administration union territory with legislature ai lo wale kukilan movement he two are gala he mele gala ki panai lo ham and thirdly to I say bangin SoO ho chun SoO agreement government of India to akine ja chu terms and conditions and in movement about hey poi ya chu mi pi chu a term and condition in akan khalo hin people's movement chu mi pi na ki bol the idana I say pau chi thum pa chu question chu clear let's clear the air na chi chu ichi chen in non in say in lang chu teng le ma pa na movement chi ding dan what is the reality MHA to ho ki ka reality piam ti yong kan say ding hai ichi ho thum chu khat ve people's movement advocate na dunia ko speaker pain khat ve nang sei ke ding ka de kan la jeng di tam poi jang ken ai pi le pu aronson ken ka do pa chu lang chu chom khat na dinga ka koi ti hin tin ai pi le cho hin don bu te dinga chu hichi people's movement strong ta advocate ball Pu Letkholun ti ti ngole ama he on behalf of mi tam ta thalanga sei hin ama se poi ti yong ne ke dok ten na chu ti lo le ama bo chu advocate hichi ta bong chu advocate bola pang ham tia chi na la ka de hin mi tam ta nunggel le lungai to chu ama hin mi ho adang ho jok se thalanga chu pon do hin ji chun ta pu aron ni na do chen chang chu nangin aman dong adang ho chu ken dong kan hil chin be the ni ding chi pa chu nang han dong clarity kha chunin pi masala chu pa mi te te na ju pu Letkholun ni hila pai di chin pa mi nge to pu aron nan do pa chu phat la sot loven khat nen mo don bu jeng ka ting na phat ne ke hom to jing amma se penan do pa chu le to movement pa hi tu gala hong ke panai gelo ham ti pa chu hin na movement pa hi tu gala hong ke panai gel lo ji wa chu nam pi ke to wa gal hin sat sa ho ke no UPF hong ke loi khom si chu nam pi political spearhead dinga chu ipi do he ka tino min na lai pa atu ti lawai le chun ipi lo dio hin tu gala chu ke pana ingai to wa chun tu gala ke pana chu atha ar spearhead ke lan de da no hin an sa hi ji a chu gal nam gal na sa hi ji wa chu ai hon ama ho chu nam political a political movement a spearhead pa jong chu ipi do kha o hi ti pa chu hin na ahin la ka sei pa chu hilai pa chu MHA in delay bol naw ka tina pa chu thilong dan KZC chu ma hong ki dil dan aban to KZC chu mi people's representative hi nazala in pizo si ki loi khom na hi nazala hong ki dil dan su ho hong ki dil dan pa i vet na hi le chun aban to su agreement conditions so in vet na hi le hilai pa chu achom chomen in deal ve ti pa chu ka sei hin na chu khat hin tin ani na chu question pa chu le su ho chu people's movement apang thei poi ti pa chu hin na su agreement chun ke no UPF le akadar ho chi sunga si chu ho min mi pi ho lo ji chun asu ho kadar so chu people's movement apang thei pon
mi pi chu apang thei ti pa chu in hil chen na ti hin hilai chu in sei chen in kating to akan sei ding pa hi ke ma on interpretation ai lo le piha piha interpretation ai lo le chun assumption a hi lo hin hilai hi su agreement chu imizo sin isimoben terms and condition amu mo lo jong i movin paisela in sim tiang ai la chun su ke ne actually sorry KNO UPF to ji organization sunga kedar zo si chu party an sevin abanto elanga government of Manipur ahin government of India chu party khanin kit ne la tripartite chung khan na ai chun hilaya chun hichi ho si chun KNO UPF sunga si chun Indian Army akap loading kiti hin chipa chu amoho sungai tan abana hilaya chu thilkhat hong ki jep lut kinin nam thu pa chu in jep lut min tu chunga puaran in jong chi ana sei sai tan na overrule hong ki bowling hin time bound hong ki koiding hi ti pa chu an ana sei sa hin chu an bolo ben mo ai le chun langkhana chu overrule la ding ham mai lo le probability close la ding ham na chibang chu thil chomi tan tin ka bol du ti wang chu bolo bin chipa wang chi ki pa mo mong in mo chunga ale chun to chu condition of ground rule oni la tiangai la chun KNO UPF kedara si chun a bol the lo thil chu tampi hongom tan chipa la chun people's movement in bol tianga hele kang cha ki pat pha no min banner moi me in maya banner anjo yang sein ka ting na in maya banner ki ta pha no min tin alo le nampi ta khom na banner to ki thoa ta khom na ni pha ru hong min tin ai le langa talks achi dung zo ya chu tu wang hin ha phina ki phina ngai te an tiu lam kai hon ha phina ki phin pha jong min tin ti tho chu in bol ting wa la chun atam zo ai pon kichi agreement ki sign na akadar si chu people na chu hong pang thei lo ding hin around rule dung zo ya chu mi pi chu ipang thei wen mi pi chun people's movement ni bol de ka ti hin na athom na chu hile people's movement iti bolding ham and result pi ham ti pa hi hichi advanced discussion hong hitan anjo langle in discuss di hom na paran Okay. We have some questions that we refreshment ball pidam. Okay, anjo aka do chu hile people's movement iti pau hi ken ka sei chu KZC hin su group hin MLA ho hin KZC chu le people's representative hi ta in ai le amo seng chun it doi le tu chu khat hung hi ta ji chun e chu ho zo si thalenga chu su group ho chu talk spearhead na pong hin a hin la mi pi ho hin hichi movement na hi pong lo dan akigel jing ovin hichi hi su group ho bo movement dan chana mo jing in hele people's movement hi do thei pui tia sei doi men to pu le tu sei banga chu su agreement chun am group ho chu ground rules no ya chu bang hi win hichi ground rules a bang hi bang ba chu hichi su agreement chun mi pi ho yong hi bang hi ding a bang ji wa chu mi pi ho chu a hi ding banga hi so do thei lo ham ti chu to do he chu pa chu wa ro nin nang mu dan khat chun sei lang chu ta te la ban to do chu hung pai ding he Okay. Ipame. Pu Letkholun ajo akato pa people's movement perspective I tell dim ja chu akichi ngai ja kan do in en don bujin ka ki pai. Number 1 kan don but nom chu people's movement to KNO UPF into a government of India to political dialogue process kichi pa hi tu chunga chun SoO agreement renew ki bolin 2025 ai le ground rule ho chu imu ichi ground rule ho hi 2008 na ko na atam zo hi anom sa tan I het di wa ka dei khat chu hi kuki armed group ho se pon India sunga any armed group
movement ball ho chu government of India in ichi political negotiation table a akhe upidi ting le to a ground rule ho basic ground rules ichi ho a hi kinok to na soe kai pia chiting le demand to as akhe upi hi ti pa hi number 1 a kap I had said you kadein ichi hi not just KNO UPF example a bodo territorial council omen bodo ten king oya bola negotiation a bola wajong ichi tabang similar agreement I think no on ane yin anina to a political dialogue chasing NSN ayang injong chitabang similar agreement ane ichi tabang ain adang dang jong to a hi government in engage a bolomen arm group khachu government to akhe hobiting le atmosphere to conducive ahin adinga ichi hoi agreement hi government in ati pi hi pi chu ani heu din chu ting le ani na chu government in tu chunga KZC in National Highway Free Movement the kisai chu ting le cessation of hostilities kitho ichi ho KZC engage about ichi to SoO extension pa chu ichi hi tua ilak dan pau chu government in chum in AD lowe SoO ho chum in adilin mipi chum in adile iti pau hi it's totally wrong chi ilahi lo hi ichi government ball ai pun a ho ball hi I het chet na diwa kasay nomen namchun igelowa KNO UPF in apart from political dialogue a ground a day-to-day situation example a gal letol je achu tutu in idimano Manipura separate administration kimu masangin police boundary a valley district hoin tinghang area ho ichi ho hi separate administration dialogue chasing la hi jongle choi sudi even ti ho hi tu I demand la wa jong panga hin ichi immediate attention ngai cha fo ahin chuting la government in apart from political solution government in immediate attention apino NH2 ichi ho bang chu KNO UPF chun su khanangai ti a hi ki bol hi ichi a ho doing ai government in abol hi pon a ho in ichi hi is ibol ken lo wa le political dialogue process pa hi thildam neu ja chu di real hu the hi echun table khatna political dialogue political solution bo ki sei pa ahin adang ground rule ho pu lut lo di ti hi lungel hi SoO ajong chu JMG kitio men JMG chu once in a month to khom ding kiti ichi meeting a chu government of India and SoO group ho bol hil complain ane yong le cha pu do ding SoO ho in jong complain ane yong le JMG meeting a pu do ding but when it comes to political dialogue only gamle sit to political solution pa chu a process khat pa chu disturb umlowa cheating ti deji a chu JMG ayong chu ground rules violation ho JMG meeting a kiseya political dialogue hi ting la hi ho chu table a kin pulu salu hi hi ilungthim nei da political negotiation pa chu dire la hi na loading ato kha na loading a ki bol hi hi similarly to ajong mipi thadanga KZ in government a ki ho pa chu on tunia hi gelowa hi ro hi aphai SoO group in ground situation ng deal hanlang ground situation ng decision la hanlang ground situation ng government ke hosing any ti wa hele both hi but cha chu approach and consume ding ai ichi chu ki ve nahi le dialogue nga ding a de ya ki chi ding SA2 ki sei ding ichi amhon te kana khana imfala isupi inammi gale tol ja inke halfa ai lowa hele thilki susi ichi ho chu government in amma ho policy dung loya chu ipiham compensation apigotai chi chu SoO group han ki sei lom lo ichi ho chu NH22 ki sei tabanga chu political dialogue table a chu
kitho cho hung kisaya hi le chi political negotiation pa chu ipia dilute a bol din a process chi pa chu ajuting le age sa khadam ti ja issue kenui ti pai masa penin in sei chi ning kating ichi hi e ho in SO group chan agbon sa kay in table chan sei jing and ti wa le bol thi but again let me repeat ichi chu bol wa hi le political dialogue negotiation pa hi a sanctity pa chu tu ajong vai ge iso tu ajong ngan iso hin imajong si chu ichi table a chu mix ong hi ting le para tam jo a chu day to day issues government in ani ho e ho concern o sei na ong ki mang khadam iji a chu kejet si chu ki puilu de hichi aji chu government in jong immediate attention feeding a day issues ong ji in chi chu e hon jong political dialogue nei hi chi bin don lo theyong ai pon EPT ki bol le I bol nom lo khat yong chu ki hele le thei dam ti a chu ipam strategy khana chu ne hi ya chu ga bedding khat chu government of India in thilpha bol nom teng la KJ si chu in poa aki hu pi ti problem chu aki solve thing le aki hu pi lo de yong chu e on concern in ei tieng le apart from political solution concern khat in ei tieng le iti put up the one ti pa chu aki gelin hi le gadget si ho suggestion khat ti bol chu government of India to structure dialogue khat achi ngai hi chi chu mi pi in SA political dialogue pa chu SoO group ta ki ho tai chi chu ama process chu chi ding hi ahin tu a isai mga government in concern in ting le tu chung NH2 issue and podo cessation of hostility and podo example in ehon due to a burning issue in a police boundary so district boundary overlap chi ho hi political solution lo banga chi ki khen thinga maybe ho jong igam sung wa loot loading e ho jong chu mai thega ma ki loot ta hen ki ti hin ahin police boundary overlap a hi ja chu administration chu ni chi pa chu asu boy the ji due to a hon jong burning issue in it ho pa government of India MHA ko ma atuma handle bol thing na dinga chu it is structure dialogue kha chu au mangai I pa chu a hi ti chu hin sei chi ning ka ting it lai pa hi confuse hi it government in agency atuma ka ke upiding KNO UPF atuma ka ke upiding dia strategies ain bola there is no policy chung na chi piom poi ei ho in it is zo hi le political solution chu chang penin chin tin ichilaya government in concern nei ehon concern nei immediate attention darkar ho chu table chung khana chin ki sei thein te ti ja chu I bolu hi ti chu kan sei che masat no me pa me tu chun pu aronin ja pu Letkholun in ato government in su group hen mi ta ting le mi pyo hin e deal dan he chom hen hi cha hin I cha lo khian wa le ho ki ka la development policy ki chema imalo sho the ti pa chu tu chun pu doctor sorry pu aronin ai ni hin chen ta man sei chun the government chom ei deal po bin til ho zo hi ho in within e ho sung ka til ho zo hi ki khin to le hin ichi tok chu hi thei chana agan na I solution no agan thei na dinga tel ki positive cho sei tan ahin poron ka do nom pa chung please trust deficit hi kamudan hin keza si to su group to MLA ka chun ponte na ahi wangin keza si chu alang han chun representative chu hinai ahin sang pen the masses mi pi ho to su group ki ka ahi trust deficit hi ahung sangin kamuan asa na hi pyam tila number 1 amasa iboy masang chun territorial integrity chu compromise lo dinga so ina kai ta me na iche chun mi pi sentiment tam ta na tong khana ji chu iti dana state thum te alo na kukilen del te chun Manipur integrity ke thailo dinga soi kai hom ti chu mi pi tam ta sentiment na tong khai ala that me apa chun hi chi that me masang chun march chun state government chu su group apa den
withdraw na ki bol na organization ni apan withdraw na ki bolin adang ho to na chi khom kin hi wangin January 2024 la chun kang la pa apat chun state government withdraw na ki bolin cha chun tripartite chu bipartite ahitai ti in isei naw gang tam ta hung men chung chun chun state government jaw lovin su group ho to central ho na khau na tam ta men confident thil tam ta yong men icho chu mi pin as ki pa me to state government jaw lo le e hon state idal pau hi territorial integrity chu chibang chu lo hila demand ke bol tai ti ta san chun nang hon jong na demand na khel ben TC chu UT ading in nan sei ta ben hi chi chun interlocutor ka pa ko ma demand draft chu na pilu de ben al na pilu bachun thu na ki ja chu advocate tam ta na go yuwen hi chiwang he very feasible within the constitution of India chu hi the hin chiwang he apply tin interlocutor pa no sei yen chu ta han chun to awang he na samin huitan parliament khuna amitai ti ho hi ha tan mi pi ho ko man ki thezal din even ka het ke lo le KNO president pu pa so ki min jong cha chun small gathering khat na chun ki che ta na sei yin mi pi chun ham la na beng ve ale tu hin by partai itiu chu tu hin khat via nai cha soinan kai ba chun try partai ahung hiket tai chu ti le mi ho na sei chu mi pi ho asang pia mi pi ho ti ting le Gen Z to Nepal la yung movement khu Gen Z ho jal hin isi Gen Z ho hin su group ho hin ai sep kin hotam UT ki thumai ti da na chu territorial integrity chu close su jaw te hab nalai ham aji chu within constitution India ti jong level negotiated political settlement within under the constitution of India in a time bound manner ti jong level under the constitution of India chu it could be sixth schedule, it could be TC when the close territorial integrity cannot be compromised or male under the constitution of India chu it could be sixth schedule, it could be TC or something else, not UT ti chu mi pi tam ta hinung hai ji hi na hil chen ding ka dei se Tapi pai, itu lainan pa na chun kiti tain say uting. Sometimes eho hin tui say ding ole wa ehon kasay lo uhi kana say danwa isay ka wise on the confusion uting. Iti hi number one. When it comes to the preamble, SoO agreement preamble part into I say a preamble dang khaleniang kasay tay. Territorial integrity of Manipur. Maintaining territorial integrity of Manipur kiti chu la do chu best option hi. La do thaya hi best option hi. Dunia hi I have nothing to hide. Na hi chan itu zo nuwa government ki wa negotiate ki bola thil ki bol pa hi mipi se ma ai lo wa hele. Ichilanga hi ai lo se na ding pha chu hi ta lo hi. Ken kasay nom chu tu masang si indrong isayin SO extension ga ki bol masang indrong hiti hi ki bol ding hiti yong chu keita indrong chu meeting a kasayin dunia isu min lo diu chu maintaining territorial of integrity of maintaining territorial integrity of Manipur close to lado ding ki go hi negotiation again lado ding pa chu dunia table kichi chana pointing to interlocutor in kichi what was signed in 2008 I cannot take out but kichi abanchu ipiham kichi pa very important kichi 2008 na umpa chun e ka na be kichi kinome 2008 na chu political solution to yong preamble as all hi there is no mention of political solution ahile best option to again I'm repeating best option to territorial integrity clause pass akila do ahile chu best option ni but this is negotiation kichi chu e onjong ki phu da hi ki bola hi ahile interlocutor in territorial integrity clause pass 2008 na ke to ibol wa pon kichi pass an umin non jong suina kai bin ahile tu chunga
since May 3, 2023, because of the serious law and order situation in Manipur, SoO ground rules has been revisited. Some camps have been relocated. And Hichachu, two are Hichanachu government discussion able people. SoO group negotiator hochen ipiki bola mitile. Fine. Government in SoO ground rule revisit bowling na tiusong no problem. Him relocate ibol go no problem, because that is not the most important thing. The most important thing is political solution. Union territory with legislature. Ichipachu 2024 2023 gal jawachu meeting din ane ko bin SO group hochun mipi thane nga tuni ai political dialogue nga kapan diwa hile TC thu ki sei thei talo di Union territory separate administration thu hile mipi ju ka represent thei diu ai lo le ka represent thei lo di wi kati win government na no movin separate administration thu mipi na represent thei o hi chi chu government anum tai ti chu interlocute upon MHA akona clearance akila 2024 three times three rounds of political negotiation with respect to union territory with legislature. Itichu ano umay ay like 2025 SoO agreement extension ibol diwa hile union territory with legislature ikihog na wachu ichi continuation hiding chuting le political solution chu kewan ka demand pau thua chu SoO extension ki boljo ting le political dialogue umdinga chu ichi ki saying iti assurance kanei diu ham iti written kanei diu ham ichu negotiator ho chun ki bolai echa chu government in sota hin lahi akki gela thei loi they have to convince a lot of people interlocute upon them ya chu to I say you ichi territorial integrity clause pa override bola UT2 say na thei dinga chu SoO extension suspension of operations agreements shall be followed by tripartite dialogue with KNO and UPF to pave the way for a negotiated political settlement under the Constitution of India in a time-bound manner. Ichipachu, unki hengu ni. Ichilaya hi iladiu ni. Maintaining territorial integrity of Manipur chu umay. Langkhana hi political solution to under the Constitution of India umdinga hi. Ichu umay in a time-bound manner. Chichu hi le ajo pu hezang in na say chu it's very right. 6th schedule yong hite ai lo wa hele TC yong hite ai lo wa hele UT yong hite or maybe state yong hite ai eon tunia idimanu SA chu define bolu te iti wa chu union territory with legislature ti chu iti achu define bolwa iti chu written ayong memorandum is submit wa government of India engage bolwe tai. What is more important is AON Ichilaya SoO agreement ahi union territory with legislature demand na ki hone trading ipiha lampi ati hong tai 2008 agreement na chun azaw poi 2025 agreement na chun aki hong tai ipahi ikila diu very important. We should not absorb what is negative. Na territorial integrity clause parts umay. But it is override ki bola Constitution of India dumsuya chu UT demand thi demand hota. To chu SoO group ho chun kenjong ichi agreement ki kai cha chu India today de interview kasaitan KNO UPF chin political demands clear hi union territory with legislature or nothing. Na ichi achu TC ai lowa le 6 schedule 2 chu to ai umlo hi ti chu national channel ang kasaitan achu tunia ho ichangia idinovam how determined we are ichi pa na pudi opponent ho chun
interlocutor part job to negotiate a settlement to the least. Negotiator negotiator job to negotiate to the maximum. Chipa to ahin. Dunia ilung newa Union Territory with legislature demand to aki bol the point. Manipur Territorial Integrity Clause ajawe tia. Hole ki kanwa hele. We will be losing out. Interlocutor parts in very clearly state about it. Hichipa he table I told government of India representing to him. Nang ho namipi representing to nang ho na even. Dunia agreement I written out my tie. Political dialogue political dialogue na chu Union Territory with legislature part chu ki holding it to written out my tie. Tichu he it's like it's debatable. I agree. And 6 PC to Hitehi, Jones, I agree. But let us not forget Union Territory with legislature young Hitehi departure issued me low. So what is important now is Masanga ipiham ibol you. Ipi focus di hum pass or important kasan. Ke pháo mày asai banga chu what is more important is how do we go forward, not backward. It's too important in Comfort kan ni lai chung pa nei pi tai ding ai. ka hong lu de pu de kulun pu aron in asai chu hi le mi pi ho in bigger picture pa sang chun anoi langan thil neu khat cha neu khat chu chi thu chang neu khat chu ki kan sa be aji chu territorial integrity clause pa chu alo thailawa chu 2000 in a soi ne ki kai hin chia chu chipa chu ki carry forward hin hi chu override na dinga alin zo chu close to pa chu ki kai hin chipa zo chu viau tin ilung to tan malam zo hin on lo hen I lo thin diu ti chu ma sei hin chia hi Pu Letkholun. What is your I lost it. ken ka sei chu nangin nan sei ho chang chang chu mi pi ho chu langkhana chu hi agreement latest ahung ke kai pa chu territorial integrity clause pa chu a ume che chu lo thelo 2000 langa ki kai ji chun tu interlocutor pa jong tu ma sana kai sao hi ji chun chi chu dan din tin hiong le hi chi chu override bol thing na ding chun close ni chu heo tin close ni chu ke ngin ji chun alien pa zo chu velo ve anel pa zo chu ve phun jing ve ji chun to thu pi pa chu ilung to ta malam zo ino diu pa chu thu pi hin hi che neo pa chu ki kai sa pau ti chu nang sei hi ja chu hi chi to thona chu Pu Letkholun chun ipiti na don no mam Pa me anel cha chu vet loading mong hin biến chu ikita san to lo pa hi lai pa ikita san to lo ji wa chu anel jong to ho SoO lam kai on thu han sei le to pi pen pa hi ke mo da na hi ikita san thelo na pa hi pi am ti le chun KZC chu mi ZC chu mi pi to khom ding mi pi to be ding pang khoma su tok su asot de dan hin ale to chu KZC le chun SoO chu lang kha naum khom mi pi chu lang kha naum khom pa le chun mi pi chu alam kai be hi ta chu alam kai pa chu su tok slanga be ta ai le chun mi pi chu achang se a lam kai be am ta e chi lam kai be mi pi chu EPP ke sayong la chun asai dingum lo apoi hoi dingum lo tawang kana yum do go hen ya chu chi anjo yong la sayo tin ke chi ka sei ma sang chun anjo ka sei pa chu in Dr. Selin Wang chun sei pen hi biham tile
masang chu ki ho hinge thingnoi mi ho jong ka chawal naw om nai chi chang chu achomin koi taute May 2023 upon in wang nampi ingai lut now again te now iza chak now izum now ye asang be setan to su hon jong UT with the legislature to apueran jong setan UT with legislature katin pidingo nampi zodo dingai pidinga nei gin mo mo jeng hong ti pa yang chu amana sei khat cho hin na ale chun to kin kan do nong khat chu to apueran hin dong jeng kating hatvia kin question ka bol pa chu pi ham tile ahinge e ho CSO ho le MLA ho ki ho win political spearhead pa chu KNO UPF apito tai apit on ton KNO UPF in political spearhead chu achipi tai election e hona sungai ki pi do pau chu government in a head pi hinam ti pa question kana bolin na kana bol le chun pusai len chu man ai don na pa chu pi ham tile e hon nam pin ki pi do wa hi le chun government in a head pi lo pa thil zo mi a e ho chun di mi bol diu chula chu hilai cho tin na lai pa cho men koi ta di leng to chu kan do nom pin pa chu pi ham tile ala to chu KZC le MLA ho adang CSO zo sin political spearhead dinga chu KNO UPF thalhing se na api do aita le Guwahati apana chu ipidinga su extension le adang dang ki hona chu KZC chu KNO UPF chun KZC chu akai lu te ham ipidinga achang se a chu min spearhead thingse na pita chu ipidia achang se a chu akai thelo hom ti pai chinen se chin pi la chun ka de Okay. Ichichu enjo ajan yaw kat kasetan. Avelin in seikin in gatin. Ichi isay masango chun. Mipi a confused na loading in last preamble through say uchu. And let me repeat. SoO agreement a preamble a chun to a Manipur Territorial Integrity Clause part to Ome, ichu mipi confused ginai. Hichi keon kase uchu, hichi chu, poi itilohi. Adzawin, ahin 2008 na hichi bocho ano mahin, tu ahi May 3, 2023 ako na chu, may leon, kaisunga, beng, Amy Benho and Halava, 8 Halva, Sophie Unau, Uzama, Oliveng Halava, Tina, Melchitata Itova, Ichiatu, made heidoh, Kitchen from heidoh, being a tie, movement to separate administration part. Ichichu, Keno UPF in Jong, Unkichipi, heidoh, Hanachu, Ichipa movement separate administration part, written a ikoi pauchu. Political solution here within under the Constitution of India in a time-bound manner are umding ahitai departure territorial integrity clause part override abolin territorial integrity clause in akan lo ahitai departure it na confuse hin alo divin avelin kan sayin to think like if chain ipiding a gadget c2 involve abolham SO extension akibol na dinga chu iba chu ahin kasaitan Government of India to kidil kitlihi MHA in angan si interlocutor ay lawa hile IB ichihohin Ministry of Home Affairs in may in demand IPNM iyong avail nago in IPNM iyong avail ayo say exclusive delay boldo win echun galsunga chun ihebin enjo puhezang in mga paputan arambay tingol ten may say MLSCC chukangla suwe kay saubin MLA na hinawa Manipur imipi tanda nga mo po na hinawa kung kitehi illegal immigrant na higin ichi illegal immigrant ho to government and SoO agreement aniya political dialogue ani pahi it loading hi SoO hi extension loading political dialogue loading hi chu may ho in galsunga a demand nu to people kada hi chu head hi ai le
2025 SO extension hunki bolding a chun dunia nammi pin igel diwa ka de chu ho se hilova maybe te considerable wa naga yung considerable la maybe te SO extension thei loading hi political dialogue thei loading hi bizong le SO extension chu ka bol diu hi chu hi tai ichia chun ajo ka say immediate attention abol numu Manipura galsung si in ehon president rule han lang green kila do han lang government in center in bai hom han lang ithaki matum dale tu ide hin kumni su si chu PR dong om sa po ni ai le PR hu min me le CM tapon me le CM sunga chun eso extension part of Mungkin na aki kihovin may they CM Manipur government o machu against a bolowa extension ng loading ito Manipur government and antina anakibolo 2024 at 2024 at extension ngayon Manipur government anatina extension abolo ahile tuhin Manipur government tapon CM tapon governor tan president rule tan hisichun SO extension nading achun center in direct and Manipura governor to appeal Manipur thalengin ama nan soldi wetin ako win Manipur thalengin ADGP tadahungin jutengle home department home commissioner hungin ahile tichi extension chu na trading in ibol tawre tichilaya hi ipidinga MHA KZC involve abol hamiti ahile yung se sa involve abol hipon ani masanga chun MHA KZC kabeko bidingin anakowin cessation of hostility to national highway free movement wa yung bidingin anakowin KZC lam kai hoen mấy cái họ tổ mà trả cái vốn ông thầy lâu đi ngày tiền government requestion anong povin ang kileta ni ele ajo akase immediate attention government in to loading a day plan about to NH2 to free movement hen ati ayon chilaya say to NH2 to Muki ahlowa hele KZC Muki CSO ahlowa hele SoO hon itya ban declare ka bolo ham Ichipa chu KZC hoin atuma tekala bolwa ichi may de hoin NH2 ho mamlo pau chu ke hon mo kaput hei po ve ai sung jong ke hon to po bin am hon jong tu ni ahi ke hon epiha katinuwa mi ka khamuwa ji hei pon ai sung amon ei thawa ka in kalo ahal na u ichi achil bolu chu Kunin kitho area iwadut le amon jong 8 thadi iti akija jiwa chilo hin ya chke hoi pidinga ichi ahi ne he no gun ham ichi NH2 hi government in na responsibility hi ichi hin ke ho kada ka cham lo win ke hon kabol lo kanu chu tu ni akonin tong tai ti nebo sai hi pa chu KZC di la bol hin ya chu ipidinga KZC chu SO extension na trading chu kikailu na hamnati ahin KZC SO extension na in it is not like that KZC in ajon ka satan structure dialogue lang structure dialogue till government in tuto ama concern ho chu NH2 cessation of hostility ho concern ho chu police boundary Ichi ho concern ho chu achumai ko yuba political dialogue pa achumai ko yu ti sa jo nyang kasaitan ichi chu just coincidence government in jong ama abol no pa cha ki bol ichi abol do na thai nga chu CSO jong engageable ichi chu ahin tu ni hin on concedable wa free movement on tai may ho igam singo ahung balu no wa hele koi na chan
ato kha thelo de ti ne om pon tu a buffer zone yong maintain the bolivin it is here chun tunya KZC in Roman akihopi hi ho in ti bolu he pon Roman in concern ane issue ichi problem hi government in take up a ball part so ye ho na taking out so KZC invite the ball in Home Minister pa no say hitan SO extension to ichi government in adang dang issue ho handle abol pai achum chum mai ti pa chu Home Minister pa ama tai na say yong ken yong takola ka ra hin e chun mabana zo hi tua ito ho wa ko na chu examine bolo wa mabana ti bol di hom ti pa he tunin say lew and way forward iding ahin tuni change ahin UT movement na ehoin ikipal na kayo ikibol do umpon le ho ikikam na umpon but again atu pipen chi pem tiala confuse hilou bil ibol na pau chu itasan bil ichipa chu idin po mobile le tunin government in ipin eido yung leo anom lo ding chu eho ko naw me eho inop lo wa hile ichichu government in ida ai cham lo wa chichu political settlement ita suai kai sa ti wa mai poi echun ajo apese mabana hi changa determine hi vam you think like KZCO men SO men chipa iti man diu ham ti pa chu dunia hi isei theu ni ti chu avele ni sei ti